bolat neydi o? Жаңыздың алдынан бізге жұмыс жоғылы тегілерді аға шығып Ne aldırıydın be? Aldırдым, қандай жасыңыз? O жүрөбүз биз деле ушул жаңы жылдын алдында кичине бир аз кыймылдап алалы дагы бар жаңы жыл тосолду. Бүгүн эмне кылабыз эми? Билбейм, мына 31 келип атат. Майрам тосуш керек эле бала чака менен кошулуп. Эми көз деши устада экен мындай кылалы эми чогуу эле тособуз. Бу жерден эле тосмой болдук да эми. Просто мен барып эртерээк кичине үйгө бирдеке алып барып келе калайын. Ана мен келгенден соң алып барып келе калган, аны көз 12-ни чогуу эле тосо беребиз да, туурабы? Эми бүгүн билесиң эми көпчүлүк келип калышы мүмкүн. Эч жара албайсың, эмне кыласың анан? Бешене ушул. Майрам. Багын эле беркилердин ордуна туруп койсок болмок экен да, бүгүн бош болмок экенбиз. Өзүң эмне болду баягы айтпакчы, жежи устоңдо жана операция кылдыңбы? Аппендис. Аппендисти койдум. Жаман семиз чыкты жанагы сойдум эле. Операцияда. Таман чыкты жөн эле. 4 эл май жүрөдү. Көп жылдан бери гайы болуп иштеген неме экен. Сен жылкы сойгандай айтасың да. Жаман семиз чыкты. Жок, негизи көп жыл гайда иштесе негизи семиз болушат. О жаңы кирген, гайга кирген менен мурдагы 2 жылдан кийинки айырмасы болот экен, мен байкап калдым. Мына жаңы келген гайны байкасаң, көчөдө турганда ары каран ичке болот. Машинанын жанынан катып өтүп кетсең, шапкасы айланып кетет го мындайына. Кийин эле ошону карасаң эле бир жылдан кийин эле шапкасы баягы кырса калдыгы кеткен. Андан да кызык окуя болду, бака. Теген операция кылып атпаймынбы? Акыркы күндөр ушундай унутчак бир ону пайда болду да. Көп нерсени унутуп калып атам. Операция кылып бүт операциядан чыгып анан тамеки чегейин деп эле чөнтөгүмдү чукуласам, зажигалкам жок десеңиз. Каяка койдум, аякым. Жанагы операция кылып атып ичинде калып кетип тигип коюппуз да анан. Ушу менен 3-үчү жолу. Наркоз таркайлыкта кайра жарып атым бу. Өзүм мындай кылайын деп атам, менчи операция кылганда тикпей эле, жөн сыдырмай салып коюн деп атам замок. Унутуп калсаң зырытып сыдырып алып кайра зырыт тартып атам. Анда сен операция кылган бар белгилүү болуп калат турбайбы? Сыдырмасы барлар, сен тигинин колунан чыккан. Өзүңүз кимне алды? Баягы бир апендис келгенде сизге жөнөттүм эле, акчасы азыраак дегенден. Жок, ал бөйрөк. Бөйрөк бекен? Бөйрөк экен. Тут. Эми бөйрөк акчасы жок экен, германский эч эле акчасы жок экен, эми айтты. Кыйналбасын деп эксперимент кылып аткан, мына иттин бөйрөгүн алып салып койдум, нормально иштейт экен. Иттики болобу экен? Ой, мурдагыдан да жакшы иштеп калды деп сүйүнүп, бир келип бир сүйүнчүлөп кеткен, 2-3 күндөн келип кайра настроениясы жок. Эмне болду десем, бия кызык болду. Эмне болду? Нормально эле чыгып атабыз араңыз, нормально эле. Анан эмне настроениең жок десем, просто бутту көтөрүп зара кылып калдыңыз ошо. Мен айттым, Кудай өмүр көрсө бутуңду көтөрөсүңбү, жатып аласыңбы, жыгылып ден соолук болсо болду десен. Кызык неме экенсиң сен. Убагында оку десе жүрө берген экен мен. Айтпайм, унутчактар мына бүгүн халатым жок, унутуп келип. Оку деген окубай калгандын себебичи? Айтпайм, жаман жери. Дары-дармек жазып, рецепт жазып бергенде жаман кыйналып атам, жаза албай эле. Ой, оңой эле, мен үйрөтөйм сага. Ал экөөбүз мына мага келип калса, акыры мага жөнөтүп кой. Мен көрөм дагы, баштангаларды БДБШ деп жасам дагы чимилеп сага жөнөтүп коем. Сен кара окуган бол, деп туруп бир мүшөк дарын жазып кой. БДБШңыз эмнеси? Баштангаларын жаз, БДБШ деген ал баягы дарыдан бери бери шавашка деген эле сөз. Болду, сага жөнөтүп коем, сен бир мүшөк дарын жасасың дагы шарт 12-нчи микрорайон 147-нчи аптекага жөнөтүп бересиң, сразу ошол жерден эле. Республикалык больницадан ошол жака жөнөтүп бер, макулбу? Эмнеге аяка? Ал меники да, эмнеге дейт да. Анан сагап келип берет. Сагап келип бергенден коюп кой. Эртең саям десиң, ал кеткенден кийин ишке чыгып, жанагы бажаң бар го таксист. Ошону чакырдан кайра салып үй мага артка тияка, макулбу? Жакшы идея. Оборот кылып кичине мындай жаңыдан оборот. Эми бекен мындай. Сиз алса алып келиң. Барып кичине продукт алып барып эметип келе калайын. Мен анан жерде отуруп. Эми сен меники келсе деле көрүп кой бересиң да. Эми эмне кылам анан отуруп, менден башка эч ким жок, врач болсо карайын анан колдон келишинче. Шунча күн жүрүп 31 декабрь күнү сменде туруп калат деген эмне деген мен. Бааны бирөө туруп койсо калдан турбай койдум эле. Ошондо туруп койсо бүгүн тынчыраак отурмаган экен. Эмне болуп атат мына? Эмне болду? Я Tişim ağrıdı. тишиң ооруп атабы? Врач қарсам мынаны жазып берді.
Жер тепкілеп мені өтқаныңа үй чорып отқанмы деп отпамын сен тишің. Çıdatpaydı. Bunu verdi mi? Oo, yazma deyip жүрөт қой берді. Yazma, satırı sen ya deyit. Tramva var ki, oho. Sistit deyip tağı жүрөт қой nerede? Seniki zaman kovu. Oh, hey. Öyle tem, öyle çıdap dur ki. Çıdatpaydı. Bolsun. Hiç mi? Oh, tiş. Nasfayınız var mı? Şu salsa toplayıp tek içine. Yok, nasıl yok ben Batkenden emesim, nasıl yok. Bunda kılsa, ben özüm, öz tişli büro görüş gelem, şarkı aylamıştı, özüm göremem bugün, ne kılam bana, bunda kılsa. Tiş bile oldu. Ben tişin göreyim de otakım, ben için göreyim de otak değil. Yeter kızlar. Aç oldu. Ah. Oo, aşkazanda yazman var ki ne? Bunda kız daha bir de ben patasını duruyordu. Talastan bulasın bu. Yok. Anam ne öpkön görünmeyip de tölkülü çürek durat. Sen de zaman oru apas ne ki bunda kıl çıkanak. Katurdu. Bunda kıl çalkala çaklap. Sizde. Oo. Gemorayda normal ne kesin de. Oğuzun çoğuna mekezin, oğuzun müneti başkanda gem orayın olsa oturgan stulun görünüp kalıp otar. Braska, bunday. Bana stomatologlar bir emet istap ketken, plomba taştap ketken. 3 plomba taştap ketken. Biri Kitayski, biri Turetski, biri Germanski. Kitayski arzandırak al bol boyut. Bir жаңғыр жағанда түшіп қалады ал. İçine camur cavayt de ama. Niye oldu? Oğuzun çoğuna mekezin çava жағында керет de sağa. Lütfü Germanski'yle koyayım, Germanski'yle. Makul mu? Oşa tapsa? Germanski'den koyayım. Düşmeye gana çıkal vay. Tişin düşse tulamba düşmeydi olsun. Güleştik mi? Davay. Aç Oğuz'da. Öldür. Aç Oğuz'da. Valla. Oğuzunu cappa. Oğuzunu cappa. Cavuş kalat. Katı varmaydın. Cavuş kalat. Ben aytıp veremem çündür. Türkçü. Hey. Oğuzunu cappa. Oğuzuna yapsan cavuş kalat lan. O cağaktan beri aralap lommenin kayırıp mantırak koyun. Bunda bura açık et. Uktun mu? Oşan için oğuzunu cappay bir 45 minut çıdap dur. Ben onu gütü oturursam geç bol ketken. Ben uyga bir iki grill alıp var uyga jeğine taştap koyun. Dastırgın dayalapsın ha. Bir iki toğuk grill alıp var taştap koyun. Hanan kayra gelem. Bıraç kez oşan aytıp koyun. Makul mu? 15-20. Vır et var, dır et gel falan. Korkma. Ne oldu? Ha? Tişpe. Orotava. Orotava da orottır. Berki kayık et, berki vraç. Berki vraç kayık etti. Berki vraç berdeki darlagan vraç kayık etti. Gitti be. Kayakı gitti. Kayakı gitti. Eko. Eko uçup gitti be. İyi. Eko. İyi. Senden akça alıp
Ekөө senden akça alıp suyungan boydan, uçkan boydan ketişti, he? İyi. Düşünmeye kaldım. Bana. Mınday dedin bir? Canavraç Rahman Ökö bir jaka ketdi. Uçkan boydan suyunup, köpölök kızlarga ketdi, senden akça alıp aldı. Bana, ne de öyle de aytçay. Düşündürüp aytçay. Tişin düşüp kalsa da. Kanday düşünmegen emesin de. Beni bırak ozungdu jappagan jabışkı. Ya. Ya, вообще düşünme.